What's up mga paps? It's that day. Ano day? Ano kita? School supply shopping, bakal books, bakal mga ballpen, pad. Oh, I did na. Bakal kami sa mga anything related sa school. Excited na mo, kids? Yeah. Okay? Tapit na lang ang klase next week. Next week na gano? Wednesday Ay, hindi pa. Lunes. Lunes 12, wala klase. It's Independence Day. Okay. Pila na lang kadlaw, maklase na. So, ma-prepare na kami sa mga kulang sa school. Para sa mga uniforms, accessories. Nakabakal naman si Mami, Toli. Kabakal na siya sang last time sa chicken check. Chicken check mo. Dahil siya. What do you mean by that? Nakabakal sang chip. Chip man? Yeah. Check chip? Uy, quality ito nga, ano no. Yeah, wala mo kuya kabakal sang barato, madali lang maguba kay hindi kita ka-save. Ayaw man. Okay. Muna subong makato kami sa school kay mabakal kami sang mga books nga naka-indicate sa ilang grade level. Mabakal kami books. Okay? The bookstore. Here we go. So it turned out kulang galing kwarta na monti ma-withdraw pa ko. Withdraw tayo sa PNP di. So ayos na, may withdraw na kami. Check it out. The books are okay. Bugat bla. Basaon nyo niya. Basaon nyo mayo ha. Okay. Op. Mo to sa lakdat sa igo mo. Oh wala. Tumok ka. Tumok ka kag ipa. Dito to. Hindi. Sige, tumok ka kag ipa sa. Hala, di lang yun. So, na-stock up. Okay, basta magbaho ano ha? Isda ang libro kay baho isda ang. Can do it, mom. I'll help you. Isda. Yak. Napasuka ako. Maybe we will eat anay, tapos we'll find your shoes. Siyempre, kanto na kami sa walang kamatayang SM. I hate SM. Wait, what? I hate SM. Okay, tinik kita pa SM. I'm just kidding. City Square. I'm just kidding. Tandaan yung sa una, sang gamay ko, basta manugabot ng kaning abli klase. Excited mo ko na. Excited yung sa mga bago kong libro. Tad ka. Si Licio, excited ka dyan. Sa mga bago kong notebook. She keeps walking around the room last night. The other day, pagit. The day before the day yesterday. That's okay. Ano mas? The day before the day. Sa ako nga time, excited ko na. Tapos pala ko lang nga plan ako sang bagong pencil case. Sa una daan sa amon niya ni mami nga time, uso pa mga pencil case nga mga tumok-tumok na bla. Actually may harapan na subong pero sa una tumok-tumok, pag tumok mo na kuha ang sharpener, pag tumok mo actually mas grabe ang subong kay bisan sa SM namin nakita ko may calculator pa. Oo. Pero and tumok-tumok man. Yeah. Pero sa una yali sa amon nga time
amo ginaya daw happy kami na tapos impressed kami da. Kamo ya subong ya. Yeah, you're not easily impressed. So, I no. think most of our pencil case would be like zippers. Yeah, oo. Ang Hindi na kamo dali-dali ma-amaze sa mga mas sila, mas nag-after sila sang convenience na hapos sila magbukas. So, wala naman kami subong sa SM. Pangita kami sa planya ka until sa SM. Kay hungry na kami. What? Sorry, it's not chip. Hungry ka na? Ah, yes, always. Okay. Nagkapalibog kami subong kung di kami makaon. So, ating isa ka choice. Ito nami man. May sila pinatay yung manok pero kinbitay. So, din ito makaon? Din? Din, moms? You pick your choice. Tilipot-libot anay? Are you that hungry? What? Are you that hungry? School. So, nag-decide na lang kaming sa Kenny kami makaon. As usual, Kenny man di ako. It's simple sa pagkaon, di ba? Ano? Simple sa pagkaon. Sino tayo? Uy, Okay. so Kenny na naman. As usual. Then, sa tangga hulat kami di, si Mami naka-order. Ito siya. Naka-order siya. Yeah. So kids, ikaw magsinapat. Be please. Ha? Okay. Ikaw magkulit. Okay. Ako lang mo ng favorite restaurant namin. Because of the chicken. Namin tinan. Uy, doon kayo mapuno kami kay 12 na. Lunchtime. Yes, I ordered that. Yeah. I don't know if you like those cheese macaroni and Muffins. I hope you do. Corn and carrots, macaroni. Just try please. Try lang. Wala pang manok, wala pang manok. Kaya na manok, kaya na manok. Ay na, hindi ko na ka na. Try Okay, lang. rice. Yahoo. Thank you. Ay, kinshaba mong rice ko ay. I did. Ah, okay, okay. Yes. Java. Sa lista ni Mami, according sa lista ya, yung mga baklo namon. So, tapos ng box, whiteboard, marker. Nadala pa akong brief. Kaya ito yung mga brief ko, puro na bacon. Bayo, pabalay. Panyo. Nasi timol nyo. Kag lunch bag. Black shoes kag socks. Okay, kaya mo nang bako naman karon. Kaya ng iced tea. Yes. Thank you. Thank you. Just put here. Okay, ano to? Ano ang longest word? Yeah. Ultra microscopic. Anong next? Silico, Silico, volcano, volcano, coniosis. coniosis, Pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis. Okay, kamo ba? pneumono ultra microscopic silico volcano coniosis. Very good! Very good, very good. Ikaw, Liz. Okay, try. Go. Muffin. Sige. You don't know the longest word? Okay, listen to me, liwat ha. Pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis. Pneumono ultrascopic. Okay. Again? That's okay, that's okay. You can, sige again. What did you say? Pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis. Okay, good enough. So good. At least I got it.
Oh, wait. Oh, yeah. Oh, busog na. May take out pa kami. Okay, busog na? Okay na? Okay? Full? Okay, si Mami naka-comment pa. Anong yung comment? Wow. So, ma-comment siyang the food is great. I hope that next time we go back here. Tapos, sunod niya balik na mundi, may free na kami. Bisan din na. Sulat email ka? Yeah, I love it. I love this place. The chicken, oh, fresh and natural. Made from real beef. Okay. Ha? Okay. Oh, yari na sila. So, kakao na. This is for it. 3 o'clock na. Damo nila. How? It's already 3 o'clock and Dad is not here. I need to ligo. Tika 3 o'clock na mo. For sure ko ligo. I know. Daddy, camera. Yeah. Ano? I found my happy place. Then? In a department store. Yes. It's my only Ano happy place yan, Miniso? slushy. Okay. Just look po anong yung reloya. Roman numerals. Hindi siya sa... Kasi nga kay... what do you call that? This is Roman numbers? namian ka sa Roman numeral, so nga mo na mo yun. She wants to be hardcore. Gusto ko magkano sa road. Gusto mo ka to sa Rome? Wow. We're home. And it's rain. Wala pa nagbukas ang gate. Kagaulan. Nami mag-hug-hug sa... Ma'am, nami mag-kadol-kadol, ma'am. Ew! That's out of movie, Daddy. Kaya. Ayan na. Bukas na. May nagbukas na sa gate. Perfect. Aradang tayo.